tubaha ikaze muri iki gitondo cya kare ni ku cyumweru tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni igitondo cy'amarira, ni igitondo cy'agahinda, ni igitondo cy'ibibazo, ni igitondo cy'umuriro, aho imirwano ikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi umugaba mukuru w'igisirikare cy'ihuriro rya AFC M23 ageramijwe ndetse akaba arembye bikomeye kugeza ubu, akaba atabasha gukora akazi habe na kamwe. Nkundira rero tuze turebere hamwe uko situation ihagaze, tujye Masisi turebe za Sake, aho n'ubundi inyuma y'uko ihuriro rya AFC rizanye minisio Isake, ubona y'uko ihuriro rya FARDC n'abafatanyabikorwa wayo batangiye kwigabaho ibitero. Nyemerera tuze turebere hamwe uko situation imeze haba mu Minembwe ndetse no mu bice byose birimo imirwano, umenye akantu ku kandi haba ku ihuriro rya AFC ndetse n'umugambi mubisha ingabo z'Abafaransa azubatse base militaire iwarikare, ndetse bakomeje kuzahaza bikomeye iri huriro rya AFC, nubwo iri huriro rya AFC naryo riri kurwana nk'irigiye urabona yuko ryamaze kumenya yuko nta bindi rigomba gukora uretse gukora situation yo kwirwanaho, nk'uko n'ubundi hari umutwe wa MLDP twirwaneho ukorera mu bice bya Minembwe n'iri huriro rya AFC, nyuma yuko rimaze kubona yuko nta gahenge namba kagomba kubaho mu bice bigiye bitandukanye, bafashe umwanzuro ukomeye. Nkundira ku murongo wa telefone tufite n'umuroko informa umenye situation ndetse no ku mirongo y'imbere muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi w'Imana. Mbere na mbere ariko mbere yuko dukomeza situation, reka mbanze n'isabire bikomeye cyane abagiye mu materaniro gusengera bari muri zone y'intambara, tutibagiwe n'abari mu bibazo ndetse n'abarwayi muri rusange. Ariko mbere na mbere gushima ni byiza, reka mbanze shimire wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe icyo twumva bwa mbere nta kindi usabwa uretse gukanda kuri buto iriho subscribe ndetse ukarayikinga ndetse ugatanga na share, bityo ukiyongera mu muryango mugari wa Dema kumva makuru acukumbuye kandi yizewe. Nkundira rero wowe mushya mbanze nkwibwire, nitwa Damien Habumugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuroko informa witwa Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Gitondo cyiza Bwana Bizima, ngewe ibintu maze kumva nahawe n'abanda covers bagiye batandukanye ndetse bikomeje kugenda biba byatumye ncika irurondogoro. Bwana Bizima, ibintu byabaye ibicika, tuje muri update ariko igikuba cyacitse ndetse maginga ya ubwoba ni bwose. Nkundira rero utujyane ku max atandukanye, utubwire uko situation ihagaze mbere yuko ntanga ubutumwa n'ubundi bwatanzwe ku munsi w'ejo tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri 2026, ubutumwa bukomeye cyane bw'uko bwana general Lieutenant General munyihanganire Lieutenant General Sultan Makenga ko yaba arwaye bikomeye. Tubwire mu mpfunyapfunya uko situation ihagaze ndetse nuko uduce turimo imirwano ikomeye uko tumeze, ubundi dukomeze tugenda tubwira abakunzi ba Kigali News uko situation ihagaze. Yego, icyo ngarukaho cyane ni imirwano iri kubera muri iki gice cya Gatoyi hano za Kazinga yabaye Kazinga, ariko ubona ko M23 ifite umugambi udasanzwe kandi ahangaha igiye gushyiraho iherezo muri buze gukurikirana mu buryo burambuye uburyo igiye kubikemuramo neza, kandi ubona ko hano naho habaye nk'aba amateka bitewe n'uru rugamba rumaze iminsi 3 muri aka gace ka Kazinga. Turagaruka kuri operation zivugwa cyane ziri gukorwa na M23 zidasanzwe, zirimo ubwenge ndetse zirimo n'ubwitange, zirimo n'ubutsinzi ku ruhande rwa M23, yuko hari operation zateguwe na FARDC zo gukoresha abatasi b'abakobwa. Ubu bivugwa ko mu gace ka Rubaya n'ubu batatu bari baje mu buryo budasanzwe bw'igitero gisa n'igikurikira cyahitanye Lieutenant General Wiringoma, bamaze kuva mu mwuka rwose ubu tuvugana, ndetse bigaragara ko hari
kivuga muri Kirombe cya Rubaya ko intelligence zarimo za Wazalendo ari nazo zatanze amakuru kuri aba bakobwa. Ni operasiyo idasanzwe yakozwe na M23 ifitanye isano n'indi ntasi yabonetse mu gice cya Gatoyi mu bahungaga berekeza mu gice cya Ngungu, naho hafatiwe igitsina gore, umukobwa umwe wari ufite ibikoresho bwa GPS nawe wari ufite misiyo nk'iyaba batatu bamaze kuva mu mwuka, ndetse hakagarukaho indi operasiyo idasanzwe ya M23 yo kuba ubu tuvugana hari radar ebyiri zamaze kuraswa na M23 mu buryo budasanzwe. Tukagaruka rero ku mirwano nanone iri muri Sud Kivu, aho turi bubabwire ibiri kubera mu Minembwe ndetse no muri Plaine de Rusizi. Yes, reka rero mbere yuko utujyana ku mirongo y'imbere y'urugamba atubanze tubwire abakunzi ba Kigali Rio News uko situation ihagaze. Na Alliance Fleuve Congo ni peuple uni digne et prospère. Iri tangazo rero ngo communiqué officiel ni igifaransa nariye kwivanga n'icyongereza 28 février 2026. Dore uko bihagaze. La mouvement du 23 mars, M23 AFC informait la nation congolaise et la communauté internationale et primaire du décès du général Major Sultani Makenga, souvenu de suite d'une maladie. Officiel de conviction, il a de discipline, il a servi avec loyauté et détermination le Hello Nation national ne mêle pas, il se le poser dans l'éternité. La M23 et AFC appelaient ses membres, ses sympathisants, voici que l'Assemblée de la population observer cette période avec dignité, unité et responsabilité. La lieutenant-général Sultani Makenga ne sera jamais remplacé et finit d'assurer la continuité de commandement. La générale Baudouin Ngalie wa Nyamlo assimila ses responsabilités actuelles pendant cette période de douille. Ce départ constituait une perte immense pour notre mouvement. Moi, il renforçait davantage notre détermination à poursuivre nos engagements avec discipline, responsabilité et fidélité et deux pour l'Est il s'est bantu. Le M23 AFC appelé et le calmer, la discipline et la l'unité. Wenda tugenekereje ariko iri ni tangazo ryasohowe na AFC, ariko amakuru ava kuri undercovers wanjye uri imbere ku mirongo y'imbere y'urugamba kuri AFC biravugwa ko n'ubundi abasirikare bayoboye biriya bice harimo abakoloneli bagaragaje ubwendisipurine bukomeye cyane bitewe nabyita bavuga yuko hari amafaranga akomeye, kuko urumva bari muri zone irimo amabuye y'agaciro kandi bari kubona amafaranga afatika. Ubwo bwendisipurine ariko bukaba bukomeje kuba bibi cyane mu gihe bwana Lieutenant General Sultani Makenga arwaye, akaba yasimbuwe na Baudouin
Ngaruye ugiye kuyobora operasiyo ubona yuko ibintu bikomeje kuba bibi. Nkundira rero bwana Bizima utujyane ku makisi agiye atandukanye tumenye akantu ku kandi, ndetse abakunzi ba Kigali News bamenye uko situwasiyo ihagaze. reka mbahe aya makuru adasanzwe kandi y'imbaraga anafite n'agaciro gakomeye cyane yuko ubu tuvugana radari ebyiri za FRDC zimaze kwangizwa na M23 kandi zari zifite umumaro munini muri operasiyo bari bafite yo gukoresha drone ndetse no kugenzura itumanaho ryabo mu buryo ritabashaga kwinjirirwa. Rero iki ni igikorwa cyabaye nk'aho kibakoze mu jisho cyane kandi kibakomye mu nkokora muri operasiyo bafite muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu, kuko ni radari zasaga naho zifite imbaraga ihagije cyane bijyanye n'ubugenzuzi bw'ikirere. Hakavugwamo operasiyo yindi yateguwe yakoze mu nkokora ya FARDC yuko izi ntasi z'abakobwa zari muri kiriya gice cya Rubaya zazaga mu buryo bw'ubutasi budasanzwe zigize nk'abaturage basanzwe kandi ari intelligence zo ku rwego mpuzamahanga. Bari abakobwa beza cyane utashobora gukeka na gakeya bijyanye na situwasiyo z'icyerekezo bari barimo. Aba baje batumwe na FARDC kandi bafite abo baza basanga bo muri Wazalendo bakoraga nk'abacuruzi b'amabuye y'agaciro muri kiriya gice cy'ikirombe cya Rubaya. Rero bakagira inyubako bahuriragamo ariyo yatumye habaho kumenyekana ubutasi bwabo, ndetse amakuru yavuye kuri umwe muri abo bacukuraga mu kirombe bagura amabuye mu buryo bigiraga nk'abacuruzi mpuzamahanga. Abangaba uwafashwe umwe muri abo ni watanze aya makuru kugira ngo babashe gutahurwa bataragera ku ntego yabo. Misiyo yabo kwari uburyo bwo kuba bari bafite udukoresho utwuma twa GPS bari bahawe amabwiriza yo kuba bajya bakora ibishoboka bagasatiraho ibirindiro bya M23 biri, bakaba babasha kubushyira ku modoka cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyageraho gihurira n'umuyobozi waba ayobora urwego urwo ari rwo rwose muri M23. Aba ngaba uko ari batatu ndetse n'iryo tsinda ryakoreraga mu kirombe, ibyabo wabibaza M23 kuko kondisiyo ziriho ubu nta ripota nta kajoriti. Ikindi cya operasiyo idasanzwe cyabayeho ni gisa n'ifitanye isano n'iki, ni umukobwa n'ubundi wafatiwe mu mpunzi zerekezaga mu gace ka Ngungu zisa naho zaturukaga muri Gatoyi, nawe watangiwe amakuru ndetse na hafi ubona ko M23 yahagurutse mu rwego rwa intelligence mpuzamahanga rwose, kuko kumenya umuntu nk'uyu mu itsinda ringana rityo ni ibintu bikwereka ko ubunararibonye bafite bahagurutse kandi bakangutse biri buze gusa naho bikoma mu nkokora cyane FRDC. Rero ikimara kubona ko ibintu bijyanye n'ubutasi ndetse n'ikoranabuhanga mu kirere bisa naho bitari kuyihira, urabona ko strategy yabo yari yerekeje ku butaka kandi byari kubahira iyo hatabamo imbaraga M23 iri gukoreshwa muri iki gihe. Rero urumva ko basa n'ababuriye hombi kuba bahombye radar ebyiri n'izi ntasi zari muri misiyo imeze gutya. Icyo ni ikintu cyane kibakumiriye mu buryo butangaje. Gatoyi ubu turavuga ikiri kuhabera kijyanye imirwano iri muri kano gace, urabona ko isa naho yabaye izindiro muri kino gice cya Kazinga. Bivugwa ko hari imirwano ikomeye ndetse nta nubwo ari ibivugwa gusa ahubwo ni ibiri kuba uyu munota tuvugana, kandi ni imirwano yahereye igitondo cy'uyu munsi. Aha hari gukoresha ubwenge budasanzwe ku rwego rwa sniper ndetse n'imbunda z'imizinga ku ruhande rwa M23. ubona ko ntabwo byoroheye icyo bita umudede ndetse n'abatizedi bari hano. Bivugwa ko byageze ubwo zacecetse intwaro z'imbaraga zihambaye z'ibiturika bigeza kure, hakabaho gukoresha intege ubwabo za muntu zidasanzwe. ubona ko akazi ka special force kari gukorwa ahangaha ntabwo hari abatombe, ariko mu bihe bikeya bishobora kuza hashobora kubaho impinduka bijyanye n'umuvuduko w'imirwano ihari. Reka twerekere muri Sud Kivu haravugwa ko Sud Kivu hari umwe mu mpaya makuru mu gace kerekeye
za Baraka rivuga ko cyane ampaye amakuru yihutirwa kandi ubona ko yari yatunguye abantu, kuko abari muri icyo gice bose bavugaga ko iyi mirwano bakekaga ko ishobora kuba ari M23 igeze muri icyo gice. Rero amakuru mfite nyayo kandi mpawe kuri uyu munota tuvugana ni uko imirwano yahagaragaye muri icyo gice cya Baraka ari imirwano ihuza Wazalendo na abasirikare b'u Burundi. Icyo bapfa rero ni iki? Barapfa ko abasirikare b'u Burundi bashyizeho amabariyeri, abasirikare ba Wazalendo bashyizeho bariyeri, barimo barishyuza imisoro, ndetse ubona ko hari ibintu byinshi by'indamu barimo basa n'aho baramura hariya, kandi ukubona ko n'izi ngabo z'u Burundi zibikeneye. Iyo bagerageje kubikora, Wazalendo ibabwira ko igihugu ari icyabo, nta kintu na kimwe kijyanye n'amafaranga cyangwa kwaka amabuye y'agaciro bemerewe muri kano gace. Habaye kutumvikana rero, niho habayemo gukozanyaho cyane ku ruhande rwa Wazalendo. Bivuga ko General uyu Yakutumba yabaye nk'ugaba ibitero ku Barundi, ndetse biba ikibazo cyane ku buryo Wazalendo yaharasiwe bikomeye, isaba umusada uva Karemi, ubwato buzana umusada uvuye Karemi uca Tanganyika, mu cyerekezo barimo ingabo z'Abatanzaniya bagenzuraga ku gace ko mu mazi babashije kurasa ubwo bwato bitewe n'uko bari bahawe amakuru n'igisirikare cy'u Burundi, mu buryo bwo kwanga ko baza gutanga umusada kuri Yakutumba. Rero hakaba hari imvururu zavutseho zidasanzwe, ubona ko FARDC ifite ikibazo gikomeye cyane cyo gukemura izi mvururu bitewe n'umuvuduko byatwaye, kuko ubona ko Wazalendo ifite umugambi wo kwishyira hamwe kugira ngo ibashe gusa naho yabasha kugira imbaraga zo kwirwanaho muri kano gace, ikaba yabasha kugira ibintu ihindura, kuko ubona ko basa naho operasiyo yabahuzaga basa naho batandukiriye mu buryo bwo kuyivamo. Ikindi kiriho ni uko ubu tuvugana ku gitondo cy'uyu munsi, ndetse ni intambara ubona ko yari ihereye n'ubundi n'igicamunsi cy'ejo, hari operasiyo zitandukanye ubona zidasanzwe muri Plaine de Rusizi. Haravugwa ko byanze bikunze ku bantu bahari natse amakuru bahegereye cyane mu giturage cyawo, ndetse begereye na pozisiyo za M23 ndetse no ku ruhande rwa FARDC, bampaye amakuru muri iki gitondo saa 11 zitaragera ziburaho iminota 30, bambwiye ko amakuru ahari nyayo ari uko hari operasiyo ziri gutegurwa ku ruhande rwa M23 zidasanzwe, kandi bisa n'ibyakanguye ku mpande zombi ko hashobora kuba hari gutegurwa igitero gishobora kuba cyakwigarurira uriya mujyi wa Uvira. Ni imbunda nyinshi zahageze, ni ingabo nyinshi zimaze kuhagera, ubona ko byanze bikunze kuri FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi zifuronze muri iki gice zisa n'izagize impagarike cyane bijyanye na situasiyo bafite n'uburyo bari gushyiraho ubutasi budasanzwe. Ubona ko igisirikare cy'u Burundi kiri kwambika abantu imyenda isanzwe bagakwira igiturage, ndetse bamwe bagafata n'amasuka. Bivuga ko harimo abagera muri 7 bafashwe bafite amasuka nk'abahinzi berekeje mu cyerekezo kigenzurwa na M23, ariko ubu bakaba batawe muri yombi, bagasanga hari ingabo z'u Burundi zari mu buryo bwo gukura amakuru kugira ngo babone situasiyo z'uko deployment zimeze, ndetse n'ibikoresho byaba biri kuhagezwa cyangwa se ingabo ziri kuhagera. Rero urumva ko muri Sud Kivu byanze bikunze hari ikintu gishya gishobora kuba kuri uyu mujyi wa Uvira, kandi cyitezwe bitewe na CPD M23 ifite na twirwanaho muri iki gice cya Sud Kivu. Yes, bwana Bizima, ibintu bikomeje kuba bibi kandi biragaragara yuko imirwano igiye gukomera, ndetse ku munsi w'ejo wari wambwiye ko Sake hagabwaho ibitero byerekeza i Goma. Bwana Bizima, urabona ari iki kiri bukurikire nyuma yuko n'ubundi ubona ko imirwano ikomeje gukomera kandi mu bice bigiye bitandukanye? Mpuzanzira ntabwo nkumva neza. Ndi kukubwira ni urabona ko imirwano ikomeye kandi ikomeje. Wambwiye ko ku munsi w'ejo ni Sake humvikanye urusaku rw'imbunda nyuma yuko n'ubundi ihuriro rya FC rizanye ibikoresho Sake akaba ari agace kari point strategique
ko kuba bakwigarurira Nord Kivu yose, ndetse magingo ayo impamvu ihuriro rya AFC M23 riri kwigarurira ibice bigiye bitandukanye muri ibi bice bya Nord Kivu, ndetse muri bice cyane cyane muri iyi teritwari ya Masisi, ari ukubera yuko bafite agace ka Sake. Ese ibitero by'ihuriro rya FARDC byerekeza Sake byifashe bite? Ni ukuvuga hari ahantu uburyo haremetsemo igitero gisa n'icyahaje, ni igitero cyagabwe na FDL ndetse na Wazalendo, ariko mu buryo bumeze nka bwa buryo special rwanamo ibintu bimeze nka sabotage bwo gutesha umutwe, kuko nta gitero cyaza muri iriya zingiro ryo hagati bigoswe n'amadefensi ndetse n'ibirindiro bya 23 bifite imbaraga muri kara gace ngo uvuge ngo bahahanganira yenda byibuze n'iminota 30 cyangwa isaha imwe. Bivuga ko baje mu buryo bwo kuhagaba ibitero, baje mu buryo bari bafite bwo gusa naho bashakaga kwiba ndetse no gusahura ibyo bari bakeneye, ariko bakanagaragaza ko ahantu humvikana imbunda mu buryo nka buriya ari igice gisa naho gifite protege ihagije mu mpande zose z'umutekano ku bwirinzi bwa M23. Rero ni akantu baba bazanye kameze nk'igitotsi muri kariya gace, ariko urumva ko bikimara kuba ko deployment zimaze kuhaboneka za M23 ari uburyo bwo kugira ngo hatagira akandi kajagari kagaragara muri kariya gace, kuko ni agace k'ingenzi kandi ni agace gatuwe, kandi ni agace kegereye umujyi mukuru w'intara ya Nord Kivu. Rero urumva ko byanze bikunze operasiyo ihari ya M23 ibaba bakuyemo imyambaro bakiyambara civil mu buryo bwo kujisha kugira ngo batamenyekana aho baturutse n'icyerekezo cyabo. Hari ikintu kidasanzwe muri operasiyo iri gutegurwa, ushobora kuza kwakura amakuru yandi mu masaha ari buza adasanzwe y'ibyabaye kuri iki gitero cyari cyagabwe hari aricyo kiri kuvamo ibi byose. Wumvise izo operasiyo zirimo abakobwa b'intasi bagiye babigwamo banandi banafatwa, urabona ko FARDC yari isa naho yabaye nkigaba ibitero bidasanzwe by'uburyo bwo kubuza umutekano udasanzwe muri kara gace ka Goma. Ubona ko ariyo yari isa naho isumbirijwe cyane, kandi ni ibintu biri gutangazwa cyane n'inzego z'ubutasi ko hari utuntu tudasanzwe dutatu dushya bashaka gukora: Cyanzu, Goma na Rubaya. Aho hantu uko ari hatatu rero, ubwo ibyo bintu byatangiye kuvugwa ejo ku mbuga nkoranyambaga zitangazwa ko ari intasi z'amakuru ziyatanga zivuye muri FARDC. Rero urabona ko ibyo bavuze bihise bitaha mu buryo bwihuse. Ibyo byari kuva kuri ibi bitero basa naho bari bagabye muri ubu buryo, ndetse n'izindi ntasi ubona ko zari zaje ari simusiga iyo zitaza kuba zitahurwa hakiri kare. Yes, urabona General mwenyewe Baudouin Ngaruye ari bubashe guhangana n'ibyo bitero by'ikoranabuhanga ndetse n'ibitero by'abasirikare b'ibihugu bitandukanye muri iyo zone ya Masisi, ndetse ubona yuko yatangiye kuza muri ibyo bice byose bya Sake ndetse na Rucuro bishaka kuza kugeramo. Yego, kiriho gishoboka. Urabona ko uyu muteguro w'udutero duto ni umuteguro udashobora guhangana nawo cyane ngo dukumire ku buryo bwo hejuru nka 80%, kuko n'ubu ubona Kinshasa ibirometero irimo M23 ibaye nk'itegura itsinda ry'abantu 4 cyangwa 7 bashobora kugabaho igitero kikabahungabanya bikomeye, ariko icyo gitero ntabwo kijya kigera kuri misiyo ishobora kugira icyo inaniza ku mbaraga za FARDC zaba ziri gukoresha, kuko ni uburyo bwa sabotage bwo gusa naho ushaka gutesha abantu umutwe, ariko ntacyo ubakuyeho kizima gifatika. Kuko urabona ko nk'aha Sake binjiriye bakahagera, ntabwo ari itsinda ry'abantu benshi. Urabizi neza imbunda aho ivugiye mu mujyi nk'uyu niyo mwaba muri abantu 4 cyangwa 5 cyitwa igitero, kuko ntabwo yumvikana nk'imbunda imwe. Ibi rero byanze bikunze uyu Ngaruye General arabishobora, kuko ni umusirikare kandi afite experience muri ibi akora. Nawe wibaze kuba mu mwanya General Sultan Makenga atari kuboneka, akaba ari we usa naho ari gukoresha komande ze ndetse ari mu nshingano ze. Ntabwo ari uko bamwibeshye, kandi ntabwo akazi kari gupfa kuko uri kumva intsinzi bari kugeraho umunota kundi, nawe uri murabyiyumvira nawe ibyo bagezeho n'ibyo bari gukora.
ko atari ibintu biri gutegurwa n'umuntu udafite experience ishoboka. Kuba hangana nabo ibi birashoboka, kandi haraba n'ibindi bidasanzwe bitewe na operation M23 ifite, kandi ubona ko iri kugera ku ntego z'ibyo yateguye. Yes, bakunzi ba Kigali News, reka tubabwire aka gace ka Sake kari point strategique kameze nk'uko Puezero muri zone ya Minembwe imeze. Aka gace ka Sake wenda njyewe ntabwo nkazi neza, ariko umwe mu ba undercovers wanjye yanyoheje message hi Sake twakomunikanye, ndamwoherereza nyine message, ndamusuhuza, ndavuga ni how is it Sake, ahita ansubiza ngo Sake is a town in Democratic Republic of the Congo in the eastern province of North Kivu. It is located at the northwestern extremity of Lake Kivu, 25 kilometer west-northwest of Goma on National Road No. 2, at the edge of the volcanic lava plain in the bottom of the Western Rift Valley, at an elevation of about 1,500 meters. Ubwo nuko yasubize bigaragara, ngerekereje nyine yambwiye ko ari agace n'ubundi ni umujyi, nta nubwo ari n'akantu koroheje, ni umujyi wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri mu burasirazuba n'ubundi bwa Nord Kivu, ugaragara mu majyepfo ya Lake Kivu mu birometero 25 n'ubundi, akaba ari western northwest of Goma. Bigaragara ko ari mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya Goma, ufite national road ku muhanda wa kabiri. Ku mpera zaho hari bita la volcanic lava plain in the bottom, the western ni ubwo western ni mu burengerazuba bwaho hari icyo bita Rift Valley, aho kuva muri ibyo Rift Valley ari metero 1500. Bwana Bizima rero urumva uko situation ihagaze ndetse nuko byifashe. Nkundira ngushimire nkwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo, n'ubundi updates zo ziba akagaruka tuze gusubira mu kanya utubwira uko byifashe. Bwana Bizima, yego urakoze cyane, igitondo cyiza. Nawe bakunzi bakadasohoka ba Kigali News, nimunkundire mbashimire, ndifuriza guhorana amahirwe ndetse n'imigisha nihanganisha bikomeye abari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Imana ikomeze ibane namwe.